Grace Nkeregera muthenya jwa kujo Alamisi ni jutete na mbere kwagira mutegeri wa Weru TV nga kugwata ugeni aja kirimetha yetu ya nteto ya Weru Thamugwanja na oni nelewa kithenji nkatho na nshone no ntuba kwithira ugituthura ntuko ya narua na tukiambiria ni ati hachiari kuma skuru ya Kianthanga wandi ya Mariani ni bashumirite na kwithikira guku nene ni aria bombite kwithira bakirasimika gwakia makara akiri skuru ije na gutumira miti ya skuru ije makara jaja kirigiro kwithira jakibatetheria kuona kigina kia gwitithia na mbere skuru ije bakiuga skuru ije ni thiritwe gitiganirwo na njira inene ni aria monka nandi bari na irasibe monka grade 6 na kirashi kia grade 7 monka nandi gitiomba kwithira gikionora ni baritete mbitwa kuma kiri mujumbe wa gishigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Joe Patrick Munene kenda ethirwa gitetheria skuru ije ni kwithira gutina irasibia kung'ana ate arimo na kinya bioro bia skuru ije bire ali ne hindo ku monka kinya roje arito bationa roje haria barasimikaga kwithira bagitaira bongwa ojaure muandiki wetu wa nteto Nicholas Chabari agutwambiria Cukuru eno ena mathina mengi kumania na menyamaro oya akuthina mbere gwa cukuru oya Kianthanga primary rentere echa Mariani achiari ende baratimikite kuya acukuru gutemenga miti na gwokia makara nikenda gocheria mbecha ja kuthina mbere na kwenderithia cukuru eno nonto bakira bakuga itine na chi ibya kugana itire na kinya bioro biega na kinya manto mange maingi mama merumirite turasitia ko barabaria mitera twene ngo cukuru tubethia makara tubota kuona mbeca cia kuongera no akirathi kingi kimwe kinyagia arimo meto marisa makagia thina mingi muno kinyagia agwikara arimo staff room ni imwe no ayo ikaragwa ni endi teacher no ayo ikaragwa ni arimo kogwa na staff room tutenio bando arimo anamo twina mwanini gutena arimo ciana ureco kethira mwarimu omwe arithomithia bando irathi ithatu tukwirutite mundu taugaga tuyetobethia makaraga nonto bwa mathina mama mainge matwirigirite twanekana tukona no ari mbeca cia kumba no gocheria mbeca tugekira no tukagura antu ba tukabira kagoto tugetura ku ndeni ana bagatiga kumbukirwa iteri nkero kitugacheria mbeca cia utwekana no atoboke kinya kwiriga gwetu amba bagatiga kuya kuye into bia to bia cukuru bakethiaga na bia no tuna cukuru yetu timbirige tukoretwo tutena irathi ira twina cio ni limited muno kinyagia ya bindire ciana cietu cia grade 7 cia thamira cukuru cienge nonto ana riu irathi iria twina cia o kirathi kimwe kithomagwa ni irathi ciere yani withagira room imwe ina irathi ciere ina grade 4 na ina grade 5 ogwende ntoma yao nekire atongoria na muno mubunge gwa Chuka Igamba Ng'ombe to Patrick Munene araithiire cukuru eno atongoria maria twathurire nundu ne twathuranire twina MCA twina ngavana twina MP ni tungi maromba magaca cukuru eno ana mo makona thina ino igukerukirwa ni aciari ma Kianthanga primary ciana cionka guca cukuru lonse tuteru kawithagira ontuko mwana gaga kuga lonse athiete cukuru kogu ciana cia tukethira nkinyagia ni makwegua gotwa kuthie cukuru nonto marithie makuwete takama thiete migunda na patere kitoririkana nonto waraga gotoririkana ntugo ne yetera tukathi kugare tutigo kwenda kaire nonto bwa mauntu mara mathuku turotherete tuko mwesimiwa wetu twemo Patrick Munene cukuru gaikori no bese kiruto mabati gekirwa cingera kino ete na tukarutira mabati tugekirwa mangi stiro tutiro no nini bwa mabati gutio tutetheka okawa na mbaga twakera ira cibinge anabiga tigo bire matangi tugacereria munene wonge ura kaumira gatwimira gwo kuri kwega kuma cukuru ya primary ya Kianthanga Mariani wandi Chuka Igamba Ng'ombe Peter Nicholas Chabari Tugita na mbere ni ati gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na ciumiritie na gutetera mawatho ja Meru ja kimera kia mira akiuga mawatho jaja gatetheria kwagirithia kimera gikina nkuruki gutigira miuko ya arimi ba mira ni kwagira arite ujwari ntere cia Kaelo kagita kakuombolesa ithe wa mujumbe wa Igembe North Jawe Julius Taitumu nkuruki nombite kwithirwa kimeneria barabetite na mbere guchikura mawatho jaja ja Meru ja mira akiuga agashirita niria gutigira niwe gavana wa mbere buru gutigira kimera kia mira igikwagira miario yumbite kwithirwa ikigwatwa mbaru ni baingi ba MCAs batongeretwe ni speaker Ayub Pundi atombe kwithirwa tukigwata report je kuma kiri mwandiki wetu wa nteto Edwin Katobo akiarithia mantu jaja mawatho ja Meru ja mira ngabana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithinkia ariuga gucoke king'otera miuko ne murimi antu auria mbeca cionthe ikurira na umbere
lose iba hatu tuwe na 0.0024 kana iba bakorea 47%. Utekona haba utosethera totea nkombo ndeto ngabana mutuma akiaria ari ntere cha kaelo kiri mushojo mubunge we Gembe North Julius Taitumu mboresi na jethe wawe na meneretia shindani baba kisiasa ni untobo kurwana egerere were guchwira mirangerekana nenda kuari yetu anerea njeso kinyandaundi muone kadera yo ndaundi atone kana ya kakaomba kurango liathi itoite kaneria indonere ntukwenge mutanocio onge okwa no enara nyuma nara keye agitumana kauhera mutumante tugakubwethi cio tunga akubwethia sheria agenda tulainisha mirasi enda cio tunga kagitaga kwatha ntubena thina ikarathire ndenda ku empower ntubembe mwathani embere mbethire ndi ngavana wa ntubena mbecha anjenda mbira in summary mbecha ne shimarea arimi bamira tuchogia te manto amainge ni manto jaikiki ya tongeria kuma mbunge na kaunti Meru patongere tu speaker Ayubu Bundi bachuga jamoja manzira cha gutumeka ikurwa na mawatho jaji Jorongo oni yekethwo tegento kengenda na thithia ndene miaka 5 the speaker mbunge Meru ikurungamira sheria mira ikurukwa ikurungamira sheria megeta atia. Mimi nimetishwa ndeterwa mbeca lakini nkauga mbeca kuyukia mbeca ntiga mwananchi oroto ete kurerera shetani ashi sheria turenda twambirio tongeria bomera kuma wondine tukamea wondine antoa mboi bwena mutongeria fulani Egembe North bwena mutongeria fulani tia akora kidogo beta ko yambia shemera batukuroma bakiwa tongeria bambi bambera na bibi tukurona ambi nabio manto maingi ya mera status quo oro gori no bugethia atia no bukendelea na bila tukwiro itu wetu mbecha ngari ni kwatwa imanto amakai sticker ere kurecho ngari ire se transport ninjire kwathurana na anto basiri njista na Meru County na bamenyeka ibo bawaritangwo iriko na kuguko nkuruki siasa cha tuta mukitene kia ongabana na kinya siasa cha kende choneke kugwata mwanki enda ngabana wena maendeleo kana kweya kubonyo ora nchamba ora kurumana ora ko kana ngabana ochokia glory na ndeo kuwa chokia glory re kwa ene owengo age ochokia glory antu betu bembe toto wire to mutuma your excellency kumenya kwa wendo tweria lakini totewa bado tuwede mantu yoso kamisiri rengi aitu tuwe na ndere mwe okaiwa mtu akiuga president Ruto totio mwenda ngania totio mwenda bora mtu egetene wena budget na noko gita nyamerano ru bukagitero no mtu tegetene you support whoever is in tuta impibokera Ayubu impibokera Mburuo impibokera Motongi Antonia Ntotachawere TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu turinge gatarumwe ikomunka kaunti ya Tharaka Nithi ni aria amemba bagikundi na rietu 40 kuma wandi ya Nkondi ni bashumiretie na gutariria mathina bagukurukira kunario kwithirwa bakirita ngugi mwanya kenda bacionera mbeca bagitariria kinyamurandi bambiritie Jotable banking amwe na kwendia mbeu cia miti kenda kuona kigina nkuruki ni bombite kwithirwa bakiuga mbeca iji ni bete thairia kwithirwa bakiingia mahitaji jagio ntuku bagitariria thina nene bari nayo ni kwagia uguni kana utethio bwa kimbeca kenda gukire gikundi giki bakirita mbito akire atongeria na kinya kire endi wega kubatetheria kenda bomba kwithirwa bagiukira ozaure mwandiki wetu wa Nteto Makena Mbabu hari na shostariria memba ba gikundi kia 40 kuma wadi ya Nkondi ni batariretie bambiririe gikundi giki kenda gutethania nturani bare bakuremero na gukobithanagia nwe toka mikizwa mtogonda we kundi giki akuthomithia atiraga mbeca cia kuthomithia agwange twandanga miti tukotha tunasalimbent tukanda twendagiria ntu tumiti na thaino itonete mije tunekarite ba twandite miti na mindani na mono kutha kinya tuminda twetu akakobia tangiri chiere akathia kaira cukuru no ntitona rimwe tangiri 10 tukona ngiri 5 tukakobithania gikundi tukamenya ithuka ira cukuru utikaye mwana tikaye kwenga twachoka
mojie baingi baria bakurake gikundi giki nibatarĩrĩtie batigĩrwo ana nĩ ana bao na nĩkĩbatethagia mũno bakobithwo bakomba kũgũrĩra ana baba gĩa kũrĩa na kũrĩba bisi ana bana ngeno itwatwire kũrũmagua ana bana batiara ntugu ino barĩjũkia batigana agu batigĩra mũtiari yagatuĩka nĩwe watiara kathomithagia neno akangaje kundi itaike nkabera nkobithiani baga nkobithia ende tende rũrũngĩrĩtwe ngiri na ngiri enu nio itirona ratukoba watu akoba ibu twagairwa gwogu tani ende wewe ngukoba maire magantetheria agu ende twarukanirwe nana ariba kothi ndaka ni kothi ronde na rurwa ndaka irona rwa mware iroire nibatarĩrĩtie wagi wa kĩgĩna kĩnene gĩkundi gĩkĩ nĩo thĩna nene iria bakwĩtha bagĩkũrũkĩra tamaire kũruta mathatũ ũrakumbaumba ende te munde twĩrutĩte ngiri 300 kuona ũmwe ta ũmwe athinegana babangi bo bona ngatonya mũno na ube na mũrigo mũnene ontutende mtu naya gataga watu ambechira akwenda tutiko meki kumukobithia cio ende watu tukamukobithia tubecha tunini iwa kathiotathia ringi nibakũromba atongoria bao kũthi kũbatethereria gĩkundi gĩkĩ kũbongera mbia cia table banking ende tukwĩrĩgĩra mũtongoria wonthe ora ti mũno kinya ngapu kana mwekũrũ ona tongoria bangi na bangi bana mbecha cia ikundi itukũbaromba tubecha tũtũ tunini tũsĩbaga baka batongera twatũsĩba mũno nkũrũki andu makwanda miti twenda gwĩwa tukĩrumwa kinya mbeũ cia miti kenda tumba kwanda Nikiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Twete monka kaunti ya Isiolo ni aria aciari na amenyeri na baria batũraga na mawathe ni boretwo gutiga kwithania na muno baria bataukiri ni kuona nkuruki ni boretwo kubaikia kenda bona kithomo ni miario yombite kwithirwo ikirikithwa ni Amina Ibrahim uria ni mwarimu munene buru wa mbere buru kaunti ya Isiolo kwithirwa agitongeria atombe kwithirwa tukigwata ripoti je kumakiri mwandiki wetu wa Nteto Bantam Murangiri kionanirie kia kinyoti na umbi bwa kugita uria muntu withire omba kugita ja kuona mwarimu Amina Ibrahim uria ni mwarimu munene ombere buru kaunti ni Isiolo kwithirwa ati na umbi bwa kuona none ni kinya bono bajukikanya kotongeria akiaria na ugetinya we bakaye wakanya no batongeria na kureto garuruku bonene kirindwangi mwanya langu ni kushukuru na pia kuchukua jukumu kama mwalimu mkuu ili niweze kuona shule hii imeweza kung'ara kimasomo, imeweza kupata kutambulika na imeweza kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine ili tuweze kuona kwamba ulemavu si kinga, haiwezi kinga kwamba tunaweza kuendelea. Hata sisi tunaweza chukua uongozi na tunaweza kupeleka shule kwa hatua ambao watu wataamini. Nina imani na arerete mathina jara bakurukaira baria arimu na kinyari to baria batena umbi bakona chukuru nese ya kambia juu. Ile changamoto kubwa tuko nayo hasa hii shule ni accessibility, sababu tungependa environment ya hii shule ikuwe friendly ili watoto na pamoja na walimu wale wako na visual impairments waweze kunavigate environment na kucommand environment. Hiyo ndio inakuwa mzuri. Independence inakuwa kitu ambayo ni muhimu sana. Alafu pia sisi hutegemea watoto ambao tumeajiri ili watu support, lakini tungekuwa na vitabu pia vya braille ingekuwa mzuri sana. Sasa mara nyingi curriculum inabadilika na ikibadilika kupata hizo learning materials in the time ambayo inahitajika inakuwa ni challenge. Nkruki na rombeti achari wiki ana bao baraba na mawathe chukuru akiuga bonde babati kuthoma jana bangi. So ni ombi na ni himizo kwamba mtoto yeyote ambaye hawezi kuaoni ana haki ya kusoma kama wale wengine. Inkiripotera Nteto cha Weru kuma Isiolo Mbita Bantam Murangiri.
na kumania na rogono ru tukona kanya ga kunogoka nini nkomba kwithirwa ngicokera na ntita onkuruki ukathiora mitambo. Alendi okai madiko ka. Kai muizo manto. Utega kinya ipo. Kale kimiro kimoyo. Na kwa garukire. Utega kanyakika kathongika wete green. Nyange. Karibuni. Ala. Nontu mathaicetire ri na ithaa mugwanja angire gantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigua kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo Chua ndume kaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no ina vitamins ina minerals kino kwa tukalania wa nyomba eu zuzu na nene kosa Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana Kambia kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus jogore ndukene rere akwe nagwe Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchiankara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadhatu tigira nguku chiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidheri nguku chiaku chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait.
Reconnect with TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Muchama niyo kayo thire, otweta kembeche tena baita tiambi, na oteko chenjia. Botwaja kairo bitego tutethia neke. Hai, tokoraga. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagwa na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nkatho cia mwanya mutegeri ni gwitana mbere kurumira nteto cietu cia weru tha mugwanja na tugitana mbere ni ati amemba ba gikundi kia Ekuru Ntigwa gia Kirwiro kuma wandi ya Marimanti ne bashumiritie na gutariria mathina jaria bagukurukira bagitariria baingi bao bari na enje nkuru na batikumba kuthira bakirita ngugi ndito ni aria bakuga igitare onde bonekaga bakiaria ni antu arume ibomba kwithira bakijukirwa ni antu buthuku Rukini baugete kunario ni bashiritanirite kwithira bagitethaniria bongwa kienda kwimenyera ujaure mwandiki wetu wa nteto Makena Mbabu agutariria. Gikundi gia Kirwiro kia Ekuru Ntigwa wadi ya Marimanti ni batariritie mathina maria bakurukagira nturani. Nontu baingi bao ni Ekuru babakuru batiumba kwirimiria. Bakurukagira mathina manene mono nontu ndirathiete au tantena gintu ngarugamana na muntu unge mwatandumia gintu akauga na ta mwekurura kwaragiara na ngania ende ntwekagwa ndoni ko ge cukuru kamwe ge cukuru atore mayoci angitore mayoci ntie bayetagwa gicungo iko kari ogo kamwari po muthirikari wanendi kengatitwe mucie kari ntije kura buragi na thire Ithenu endeta igitariri ugo na ankaurwa na ari ntiuga ni bataririte buria batethanagia gikundi-ini giki amwe na kwithirwa kwina mathina nkuthu maria bagukurukira kurutha table banking tukakobithia Ekuru mbeca bakathi bakaira cukuru na ituthianagira merry go round tuthia kwirira mumemba kabori giki tukurukagira mathina makwigwa twina thina ya kwira na cukuru kuthomithia kwina thina muno na kainya kwikwendia makome na ntie na kainya kurato yani mbendia ende babe na kainya bakendagia twina na bamwe banini batigirwo nene batigona twana kiaria Robert Kiremi kuma kiobisa mubungu wa Mwekuru Susan Ngugi Mwindu agita kare arairite gikundi eke into jia kuria yaugite ni bathiete na mbere na gutethereria antu baria bate kuyomba maturani Ekuru Ntigwa na Ekuru babe batiganirie muno na tongoria na Ekuru Ntigwa batiumba buruncha kana nduiro chiekwa ni babe na family babe na meji na muno tiogo obisini ya Susan kana mama konto Tharaka Nithi
kagina kapetwo kanga kagina gagukagia ntu abainyirie ni oriria kuromba antu gwitonyagia ikundi kenda baomba gutetheka uri individual wenka lakini abo watanite bure amwe tuthie kundini bugatethekera na bukone maendeleo na mbeche thirikari chipe yawa mtu individual igikundi kingobukaniria tende kundi ya kirwo kina table banking ni bacoketie nkatho jiore bakuga batana gwata utethio ungi akuma twakomanire 2010 tutona mutongoria ututeria tatige munde chusa ningoge mundu atoririkana rikanage kirinde kurba antigwa aririkanage na bonde na baba teba antigwa mwathania mukiretie ara munenkera gite kinene kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwambabo Nkatho cia mwanya mutegeri au nio tukomba kwithira tugikira gatanta nteto citu cia Weru thaa mugwanja nkurikanieta na mbere kuthingatiria mibango yetu ndarikia ukomba kuthura ukigwatanira na mubango jwa katiba kajenzi jako maritwa ninele wa kithinji ngakwendera muthenya jumwega.